وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين مچا حقلینک بند ہما مردم کے آئے انکار کو تک دیم پا دوزہا داں کے ہما وحدا کے او دا سر بند گوڑا پچ کنک بند ای دروازگ او گوشت آہانا ای پانگو زانا نیت کگتند شمے گورا ای گنجے پیغمبر چا شمے جندانی تہا کہ آیا وانتگتند پا شمے پرورتگار آیت و آئیں توڑسیں تگت شمارا چشمے ای روچے ڈک دیا گا گوشند کے پرچنا بلے جاگیر بیت عذاب حکم کافرانی سرا